w'umuyaguye mu mutima agenda akagirire usanga asigaye yubahuka ibyo atinya. Warahora wubaha, warahumvira, waramusomera, mugabo harinjiyemwo kugwa k'umutima, harinjiyemwo ubuhemu bw'umutima uzemura irari mbega kuba waragimuye usubira inyuma ko mu mutima usubira akagirire nawe wa mugabo usigaye. Reka mvuge ngewe birizane abana ba kino gihe barabaye igihe, abana ba kino gihe ntibumvirate, abana ba kino gihe bumva uvuga ngo asigaye akanyaro amanyama ntagibo ababyeyi bakibatuma oya arabaye ibigara baraheza ku ngomero ya nyuma abana wizihiye kwishwera no kubaha Imana no kubaha sobanyo. Ibanga ryo gusubira inyuma, ibanga ryo gusubira inyuma mu muntu yari yaramenye Imana. Dusome ko nagwanye n'amajwi ubutumwa buvuga ngaha, ariko mwebwe ntimwasubira inyuma muramuntu. Sinzi gusa we ukurikirana ibintu kuko hari aho byumva ibyanjye n'ibyawe. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Igice cya kabiri muri Cyo n'Imana Yeremiya, igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka nsome. Uhoraho aburira abantu biwe basubiye inyuma. Ijambo ry'Uhoraho rizako riti genda usemerere mu matwi y'ab'i Yerusalemu utuku niko Uhoraho agize ati nibuka urukundo rwo mu buto bwawe n'ukuntu wanogera ukiri umugeni, ukuntu wamurikiye mu bwagwa no mu gihugu kitigeze kwibwamo imbuto. Yesu adutabara. Mana turagushimiye, ibi bintu ni ibyawe si iby'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu turi hano, turagomba wenyine ubwawe ufata ijambo rya mbere. Jewe ngigwe muto Mana, wewe ushimwe hejuru, tubahe n'ikibi cawe, ibyo vuga si ibyanje, vuga ibya bwa bugingo, shoje vyose na mpemu yera. Ugendere Mana ba Yakobo, ugire neza izigenzi zija mw'ijuru Mana, kandi ahubwira neza abantu bawe Mana, nanje ubwanje ntunyibagire. Ibyo nibyo musabye mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nubwo tuvugane bakundwa ibintu by'ingenzi zija mu ijuru. Hano rero gusubira inyuma mu muntu ubwa mbere n'ibanga riba mu mutima w'umwana w'umuntu kandi rizwi n'Imana. Turajana urashobora kuba nasubiye inyuma na pasiteri ntabimenye na mwarimu ntabimenye, mugabo umutima wawe hari aho ubihambya, ariko kandi Imana yoyo iba yabibonye kera. Turajana abantu b'Imana. Hano rero dusomye ngo ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya riramubwira riti genda wivuge usemere mu matwi y'ab'i Yerusalemu utuku niko Imana ivuze ati nibuka urukundo rwa ryari rwo mu buto bwa ryari
mugabo akagera igihe wa muvuduko ukagenda uhwama buke buke kugeza naho umuntu asigara umunyedini n'abandi bose. Umuntu ashobora gutangura mu vyampembe ariko hagera igihe bigenda bishira bigenda bimuvamo gasaba umuntu agiye atakaza buke ageze ku rugezo. Yesu adukaba ari mukurukundo no mu buto bwawe, ari ukitangura ryawe, ingene wamunogera, ingene wubaha Imana, ingene wasenga Imana, ingene wakunda Imana, ingene wakorera Imana, ivyo Imana yavyibuka ibonye ko hariho itandukaniro rya kera n'iryo unyumvise iwe urugendo rugire ngo ikintu ushoshe maze iminsi mvugana n'abantu ingene yo yibutse ibihe vyo vya kera, yibutse iminsi yiwe yaciyemwo inakwegera Imana, agera igihe ari ibiryahanye aravuga ati sishompa nuko narindi mu minsi yahera. Igihe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje, igihe ahitaga Imana ryakeje umutwe wanje, igihe abana banje bari bakinkikije yavuga Imana yakiri kuri jewe, icombe nkongera nkamera kuri amina nkongera nkumva biriya bintu. Gushimira rero abantu b'Imana ni ikintu kiza buke buke mutayogora. Turafasha abantu b'Imana. Yeremiya Imana imaze kumutuma aragenda arabivuga, abantu rero baricumbaye asababwira batumugiriye umera ntibabyumva neza. Imana iramubwira muri iki gice nyene twasomye hajya ku murongo w'16 Imana yamutumye ngo ababwire, avuga ngo abantu b'indofu b'Itapanesi bakujonjanza agahanga, mbega siyo babyihamagariye uwataye uwo Imana yawe akikurongora mu nzira. None niyikujanye mu nzira ija muri Egiputa ukaja kunywa amazi ya Shihori, kandi niyikujanye mu nzira ija muri Ashuri ukaja kunywa amazi ya rwa ruzi, ibyaha byawe nibyo bizogukubita, n'ubuhemu bwawe nibwo buzoguhana. Uzomenya rero kandi uzobona yuko ari ikintu c'icago kandi c'umurazi kunda jewe Imana yawe no kutamenya igitinyiro bishoboraho n'ingabo atumbivuze. Kuko uhereye kera wavuga ingogo yawe ugacagagura imbuto ukavuga uti sinyikugera inyuma. Nawe utahaga uryama nkamaya ku musozi wose muremure munsi y'igiti cose gitotahaye, yamara nayo naguteye uri umuzabibu w'ubwoko urugemwe rutoretse rwose. None se wabaye ute kubampindukiye igiti c'umuzabibu w'ikijambija c'ishaduka? Nawe kwiyuhagiza ivyitwa amagadi ukayabira n'isabune nyinshi ugabitanya imbere yanje, ni jewe Mwami wawe bivuze ivyo. 23 uvuga uti sinanduye, kandi uti sinakurikiye bayawe. Itegereze inzira zawe zo mu mwonga umenye ico wakoze. Yesu adutabara. Amen. Isirayeli yari yarabeshe, yari yarasubiye inyuma, niko namwe musubira inyuma ku mwana w'umuntu. Uburyo buri umuntu ashobora gusubira inyuma. Aha rero Isirayeli hageze igihe agahinda
urimo urahwana n'iminsi mibi, urimo uratwara akayobeke n'igihe kibi, urimo urasubira kujya ku mabarusi, urimo urasubira kwicara ibintu bahosemwe. Ega hajya guhemuka, umuntu ahemuka impaka. Reka duhemukire Imana yaguhamagaye. Ni ukuvuga rero ngo arahemuka ubuhemu usubira inyuma. Esigere bya Imana mwakura na hamwe yombi. Esigere Imana wayitinya mu mutima. Nawe wenyine urabizi. Hari ahantu wahora kunanira nayo. Hari ahantu wakura kuganira. Ariko uso hahagaze igihe muri wowe yakuvamwe. Nawe bifata nk'ibisanzwe. Avuga ngo nawe utagiye uryamana. Umviriza rero. Wabaye nyamujiga n'ibi. Umviriza rero. Avuga neza Imana. Nari naguteye urugendo rw'umuzabibu rutere rwiza mugabubu yarahindutse umera nk'igicakica cy'umuzabibu cyaduka cy'umuzabibu. Rero vuga abantu Imana iravuga tumviriza rero aho bigeze naho wokirogesha byitaba ngadi Israeli bantunga yashinanduye ndera itegereze inzira zawe ikomoka abantu Imana umere igicoro amena umere igicoro akoze. Hari umuntu yigira umugorozi umviriza rero kandi uwo muntu avuga ko Imana ariko Imana ntigaherukane. Umviriza nshuti yawe Isirayeli cyakintu kidasanzwe hano nikorwa gusubira inyuma umuntu wo gushika ubundi hano umurongo wa 3 muri icyo gice nyine nari yavuze neza Imana ngo yewe rumwe w'iki gihe nimuraba ijambo ryaje Jehoramu mbega Abisirayeli n'abere umugaragwa cyangwa se n'abere igihugu cy'umwiza w'umuzitanya. Ni iki gituma abantu banje bavuga bati turigohoye ntikigomba kugarukako? Mbega umwigeme yoshobora kwibagira utugenegene twiwe? Mbega umugeni yokwibagira umwitwikiro wiwe? Ariko abantu banje banyibagiye iminsi myinshi itoharugwa. Imana dutabara, Imana dutabara. Subira inyuma umuntu yibagira Imana. Cyongera kabiri gusubira inyuma urumva umuntu ariyoberwa. Gusubira inyuma umuntu arirekura. Gusubira inyuma umuntu ijambo ry'Imana muri we aragabanukirwa. Muri we ariko turisanzwe nta nyapurake bimitiye naho arifise no gusoma nta mwanya bironkera kubera Satani yamutwaye akayomekeye agwa mu bintu bimeze nk'agahimbo yigira umutunzi ariko ari umworo. Turotwera abantu Imana tuvuga muti yabina Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi mugere bagize iminsi tuvugana n'abantu b'Imana ingezi ati mwirinde uburyo cyane mugenda mwebwera nk'imwamwe ariko mugende nk'abanyabwenge mugura uburyo mwumviza kubera iminsi imeze gute? Iminsi mibi. Igituma ari mibi iminsi yo gutakaza ibyo umuntu yarondeye bihera umusimuzi gatatu urabona batandatu. Umuntu ibyo yarondeye agira igihe cyo kubita kandi atakaza kubera igihe hari igihe bimara kw'abantu ibihe ahantu utayavuze neza ngo nyagira umuntu abahera hariya mu Cyetesalonike
shaka bari baramenya izo turumvikana kwibagira Imana. Israeli aribagira Imana iravuga ntiyitware kandi ntiyabaye tunone mbere by'ukuri umwigeme ndashobora kubagira utugeregere twiwe umwigeme cyangwa ntibagira ahantu ashira igitamba azoza akenyeye ku munsi w'Imana. Ndashobora kubagira ahantu hari utuvuta y'amahazi ariko Imana ivuga ati yewe abantu banje muri ino minsi bagiragiye iminsi igaragufe nyinshi toharu haraho mugenzi wewe none urimo urabicamo buhoro ambere kiri kirabo umuntu yasubiye inyuma hariya mu byakozwe no mugenzi igice cy'indwi mwereke irindi banga rihari ry'ingene ingenzi zisubira inyuma hari noneho mu gice cy'indwi byakozwe n'intumwa igice cy'indwi 3:9 rihuta havuga ngo basekuruza baze kumwumvira baramwikunkumura basubira inyuma basubira muri Egiputa mu mitima yabo babwira Roni bati nutuwemere Imana zo kutusha imbere kuko umwe Mose yaturongoye akadukura mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Biyongera igishushanyo c'imasa muri iyo minsi ijoro ry'Imana bakirizanira ibimazi bahimbagwa n'ibikorwa by'intoke zabo ariko Imana iyo rirya irabaheba ngo basenge ingabo zo kw'ijuru nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuco w'Imana ngo mbega hari ibitungwa bibazwe cyangwa ibimazi vya mwashikaniye ya myaka uko ari 40 yo mu bugaragwa yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwari ihema rya Mose n'inyenyeri y'Imana Rafani ari ibishushanyo mwirongeye ngo mubise nanje nzobambukana ingayiba buruni Imana dutabara gusubira inyuma mu mutima subira gatatu umuntu agasubira inyuma mu mutima gusubira inyuma mu mutima rero niho umuntu barashaka ntabwo gusubira inyuma mu mutima yamasengesha agahera iyo umuntu yasubira inyuma mu mutima wamanya aho aheruka wo kwibera Imana ugahera inyota igahera hakaza ibintu byitwa amahanga yo cyangwa kwirukana n'ibyabuno bugingo umuntu aragenda atakaza buhoro ugasanga ukuntu yakunda Imana wagiye ataka buhoro iyo rero amaze gutakaza uvuga ngo za ngeso za wa mubi zirazirimo ziregeza zirazirimo zirasogeza buhoro sawa ikaromiki icyaha ikote kabireme ezebezo natireye ibikorwa by'akabeme bikaca bitabwa rero umuntu bwa usabanye mukagaruka umutima wiwe umuntu bwabana ukaza umuntu bwibone bagaruka umuntu amenya bakagaruka umuntu inzigo uburyaja mu masanga asigaye agazwa n'amacakubiri yahirukiye mu mutima wiwe ibintu birasaze bitazokongera ubwatu umwanya ugasanga nawe icyicaro nde
amina. Iminsi yacu erega abantu Imana Imana ijamwije intabwo ntiburi sawa ariko iki turigane n'imisozi sha ikiragano abantu Imana ahantu twumugaba urahantu ari biga umuntu rero hari abakunda kurya ubuzima bw'ingano bataranze bakwege kandi bazere umuntu rero gusa n'ibintu byose mbese nimwe bishobora kuko umwami yari imashini umuntu rero akweba harabaragira ku itsinda rya nyuma akubarira hasi no kwera kubaka ukubirata kubaka umugongo birata agacerekera kandi kubera yakaranze bwaho kizahantu bwamukumiye bwawumazi itsinda rya nyuma sawa niyo mpamvu baraguhagarima dukiranire soze amina amina aho hantu mugabukira abari ndani mugabukira ngubasubira mu mutima Imana kirabigira abapfa irabaheba irabapfapfana natwe muziyamuze y'Imana igishushanyo mwibaziye icyo ahari yashize imbere Imana ngo ikirabigira abapfa Imana yari yadutoye ngo tuyishingire intare tugende imbere y'abo bahamu tuyitunganiye none rabi muri iyo njora rabi murarambirwa rabi warushe rabi ko bivamo ikinyamurunya yibugera umutwe urebe kurabata mugomba urebe ni itegereze uko umeze urabe Rari zawe turi gusubira inyuma muri Yeremiya hamwe twasoma igice cy'umunani ngoga habe turangiza igice cy'umunani inshuti muri barusha n'Imana umurongo wa kane irindi banga ryo gusubira inyuma ntavuga bwinshi Imana izobanira abayuda kutihana kwabo kandi babwire utukuni kubaho abaza ati mbega abantu iyo batemvye ntibasubira kuvyuka cyangwa umuntu iyo ahuvye inzira ntasubira kugaruka none rero iki cashubije inyuma aba bantu b'i Yerusalemu bagasubira inyuma akagiye bagakoreza ubugunge bakanga kugaruka narateze ugutwi ndumviriza ariko ntaho bavuga ukuri nta muntu yihanye ibibi vyiwe ngo yibaze ati mbega ico nakoze n'igiki umuntu wese ataguruduka akajana inzira yiwe ameze nk'ifarasi igenda kabushungwe yiruka mu ntambara mbere igisiga sarumfunde cyo mu kirere kizi ibihe byaco cyagerewe kandi intunguru n'intamba n'ibyanana bimenya ibihe byabo yo kuziramwo ariko abantu banje ntibazi ibwirizwa ryanje jewe Uhoraho Yesu adutabara umviriza rero usubira inyuma gute akagiriye usubira inyuma akagiriye iyo zakamere zije umuntu yaga ahantu satani kakwinzura akagera ahantu aneshwa nuzokuba umuntu yasambaye umukobwa yacikiye umuhungu yateye umukobwa nuzokumva abantu bafise ibibazo ndabusaba abantu bahaye umumama
berukimbana n'umugore wawe kandi tubimeze nabi ntibabi nuko nyine none byavuye kuki turavuye gutaha indagabone noza mwokwemera ko tuganira muri kumwe n'umugore ati urantabara sana bavuga bizoza kubakoresa cyangwa utanabona cyane uje guha chebune nabisi mutugao nawe kw'abantu nobahumura siko nobona nawe nyiratuye tukaba umbize iyo umuntu yashimagiriye umugabo n'umugore baramubona ugasanga abantu shamagenda ukewe uraza mugekeye ukamugekeye iyo kabere kabyutse saba umugabo cyabaseriye ntatwigisha umugore umugabo agiye hanze aratwegera abantu ubiriza rero hariho n'ababaye mbazirye kengera kweli atore umushinga nawe kamushinga naye kuba bakunarija murekera ijambo mugabo umugabo yabera kwezi ibyo rero kabebe yinjiye n'umuntu yaguye mu mutima agana akagiriwe usanga asigaye yubahuka ibyo yaharatinya wahora wubaha wahora wumvira wahora umusomera mugabo harinjiyemo kugwa k'umutima harinjiyemo ubuhemu bw'umutima uzemurabirarirabi mbega kuba warabiyimuye usibakuri ko mu ntama hariho abantu biyimuye mbega wiyimuye nkambe bagiye wamusize harya ntabwo nasoni bimuteye gusubira inyuma ko mu mutima gusubira akagirire nawe wa mugabo usigaye murazi basha murazi ukabyuka muri we tudakanga mwahita n'ibintu wewe ikine gisaza nihambiraho mani byadiyashe mugabo ngete murano mugabo umviriza neza nta nkombe ubura isato ibidahinzwe ikubwira bagitera isoko umviriza neza wewe mwarubahana mwarasohokana mwavuga rumwe mugabo munsi oya yagabaye aho munacangirwa kandi aho umurokore kandi iyo ushitse nawe urabiririmba akakwihweza uguramutse cyangwa kudawupezera muga munsi umaze watuvumirwa akaba yite uravuga rero reka mvuge ngewe mbiriza neza abana ba kino gihe barabaye igihe abana ba kino gihe ntibumvira ababyeyi abana ba kino gihe bumva uvuga ngo asigaye akanyaro amanyama ntabwo ababyeyi bacu batuma oya barabaye ibigara baraheza ku ngomero ya nyuma abana bizihiye kwishurira no kubaha imana no kubaha sobanuro wowe ubona rero uri umwigeme igihagaze reka kujyagize ko rihagaze mugabo rero ko ubona ryaragishesheti nakibuntu yaho nasokoza akabyura biragenda neza ubu rero nakikugora umukora icyo ugomba wa mwana w'umukobwa nawe kandi umurokore wita mu rumokore ndamashinga intaye mu bana
kugira usanga abantu umeze rero abantu twasomye ngo ndakomeza ubwunge bwawe none iyo umuntu ahubye inzira cyangwa iyo umuntu atevye niyokomera akabyuka akibyukiranya ejo bundi narigitegane rwose kuri abantu b'Imana ingenzi noneho umuntu adandabagirana abera ahantu nyene barashaka ko bavuga kugwa birashoboka bakabyukiranye. Haleluya, umuntu akibyukira abantu b'Imana ibyo tubigana birahari kandi biraduhendeka sawa muga abantu uhendera wayibyukiranye muga muti aho none wowe muri kino gihe umeze mwenu iyo ikintu cakwishe kuvayo 32 ngoga bakundwa duhabe dusoze hanyuma rero umuntu wese nibaza ko no kwibukanya nta gishasha n'ubu mugabo mwemwera arakwishurira bishasha yego 32 kuvayo 25 nyarutse Mose atuma Abalewi kugesesa maze Mose abonye ko abantu birekuriye ubuyobe kuko yabemeye abakundiye kwirekurira muri bwo bagahirwa agatwego kubazi bawe hagati mw'ishikiro ry'aho bashagaje aravuga ninde ari ku ruhande rw'uhoraho naze hano aho mbi. Abalewi bose bakoranira ahari arababwira atubuni kuhoraho Imana yose yagize uri hagati y'ingoka zanyu mwese Yesu adutabara. Amen. Akana abantu Mose aritegereza asanga abantu birekuye ari nayo bigimabana ari nayo kizira cy'uyobe ari bakaba batarika nuko muri no bisigaye wivanga isi yakubaza inkomezi abanyamahanga bakubaza inkomezi uravanga gatiranya dukimenya ibyawe byaribyo dukimenya ibanga ry'Imana dukimenya ijambo ry'Imana wewe utonda ku munsi w'Imana warashaka byaradahangaye shetani yaturoza akabayobozi asigaye kuguherura urabwira abagiye ugasanga rero umuntu yaravangatiranije ibintu oya bantu menya ibihwana n'ibidahwana wowe umwuka uri ingenzi ija mw'ijuru kandi urikure neza mugabo kandi kwisozera niwe utanguriye uruha sawa none tugomba gusenga Imana nifurije umuntu kwibyukira yakugamo amen wibyukiranye Imana yashije ku ntebe y'imbabazi nukuri kandi wogutabara igomba gutabara naho bigeze iyo niyo kwekera iyo ni ikibazo cyaje ngo niruka urukundo rwo mu buto bwawe ukiri umugeni ningene wagagera ningene wadubaha ningene wabwira amina ucuzi wewe nero n'urabiri n'Imana yaragutonesha nta cyashi utakizi cyangwa utakibona kubera wavangiwe ibintu byose biraza uhura n'inka uhura n'inzoka uhura n'imbwa bikwiruka inyuma umuntu akaba imboni uruhu siniko bimera wewe kuvangirwa n'icuruzwa cy'ibara sawa wabaye n'ikigeze kibi kakabo nubiriza rero ukirete ngira kabica bikori 13 dusoze kirete ngira kabica bikori n'urugu dusoze tubisengera Imana hanyuma rero umuntu wese arabico ufata cyangwa yohita
ikigo cyawe, nawe usubize umwanya wawe, nawe bigezeyo. Ni ukuri Imana iracyagukunda, igurikiye ibyumviro by'amahoro. Niyo mpamvu ugomba gusengera Imana mugenzi, usubize umwanya wawe, usubize ijambo. Ni ukuri isuzume, urafise umwanya cyangwa urarose uburenganzira, urarose amabwe meza yuko usubira ugatura ubworo bwawe. Yesu agutabara nshuti, agusubiza mu mwanya mwiza. Regana mugenzi, kuriwe kuruhuka kwabera kw'ingenzi. Ego kuriwe kuruhuka fata ingingo. Hanyuma rero uyu mwanya umwami Yesu yabonye ibibazo byawe, agomba gutabara. Reka rero ndabona ko tushobora kubaza mwese, tugomba tubasengera Imana, amaraso ya Yesu aboza abatunganye. Hanyuma rero uca uvyukiramo bandanye urugamba. Pasiteri hano kaze usabire amaraso ya Yesu izigiye zija mw'ijuru, mwana asubire kubemera nk'abana b'Imana, abagira intore. Mana uri mw'ijuru, Mana se umwami wacu Yesu Kristo uragahezagirwa. Wewe ugira neza bukira bugacya, wewe utabara ugatabara ukatabutabaje, wewe uhagaze imbere y'umugeni ng'umutabare, wewe uhagaze imbere y'umugeni ukazinduka gutuma abakozi ngo bongere basemere, bongere abwire ishengero yuko igihe ari kibi umuntu akwiye guhitamo neza, akamenya ingene akwiye kwibyukiranya. Muri ibi bihe bimeze uku, muri ibi bihe abantu bibagiye, muri ibi bihe abantu baretse bakakugwako bagasubira inyuma. Yesu nuhabwe icyubahiro, Yesu nushimwe, nushimwe kubw'ibyago byawe Mana, nushimwe kubw'ubuntu bwawe Yesu, nushimwe kuri kuraburira, uri kurabwira ishengero, uri kurabwira abantu babiyeze, kuko igihe ari kibi, igihe ni kibi. Abarindi barindi indirimbo, tugeze mu bihe bibi, n'ukuri tugeze mu bihe bibi, n'ibihe byo kwibyukiranya, n'ibihe byo guhaguruka, umuntu akava muri kamere akarondera kwezwa, akiyeza, akitunganya, akisuzuma. Ijambo ry'Imana twebwe twisuzuma, umuntu wese niyisuzume, arabaho yanyerereye, arabaho yatereye, hanyuma ace bugufi yihana. None rero Yesu, yenga aba bantu bawe barafuka, bari imbere yawe, amaraso ya Yesu. nta wundi barondera, nta wundi yobeza, nta wundi yobatabara, nta wundi yo kwandika y'amazina mu gitabo cy'icibutso atari Yesu yabawe. Turasabye bagirire imbabazi Mana, ubaharire utabaharuriye, wewe w'Imana, yereka umuntu wese avuganye icyo akwiye kwatura n'icyo akwiye guhera. Hanyuma amaraso ya Yesu abeza abatunganye, umuntu wese yezwe, umuntu wese yisabira amaraso, umuntu wese yisabire kwandikwa mu gitabo cyo mw'ijuru, kuko yibyukiranije. Urakoze Mana kuhariye, urakoze kuri kureza, urakoze kuri kuratunganya. Kuba ibihe biragoye, ibihe birakuze, Yesu utabara ishengero, Yesu utabara abantu bafukamye, umuntu wese izina ryo ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mana kubahariye, kandi urakoze kubejeje, ni kubw'izina rya Yesu tubisabye, amen. Kandi aho gashobora guhaguruka dusebe pasiteri w'umushitsi ashiki hano asengera Imana, asengera abarwayi, kandi mwizere Imana batabara. Mana yera, turagushimiye ingene mu maboko yawe harimo byose Mana.